Dobar dan ljudi, s vama je Leopard Vječko na Sarmacraftu i sad opet raidamo jedan F, kao što vidite s vama, jer s nama je Robo Yes. I da vidimo. Oh, fake raid. Fuck. Oh no. Malo smo se sjebali, ali na svu sreću imamo još jedan. I da vidimo će li ovo biti uspješnije. Da vidimo. Aj pedero, eksplodiraj. I ajde pičko. Ajde danas. Ajde. Oh my god. Ajde. O ne. Samo creeper head. Ne. Moj bože. Ovo je bio fake raid. Kao što vidite, dobili smo samo bullshit. Ali jebi ga, nam više creeper ega. Jedino što smo dobili su creeper head, ali to imamo kod kuće u našoj farmi. To vam isto mogu pokazati. I da vidimo. Znam ja kako da ga teleportiram dole. Tri, dva, jedan, on bi sad trebao biti dole. I je. Kao što vidite, ovo je jedan bug ili kako da to nazovem. Ne znam kako bih to nazvao, ali ovo je bio jedan od najneuspješnijih mojih raidova. Možda ima u ovim čestima nešto, ali čisto sumnjam, to su čista sranja. I nemam pojma. Jebem ti. Evo. Trebamo, tu imaju neke spawnere, ne znam koji su, ne znam kako da uđem unutra. To sam ja prije znao, kroz bilo koja vrata, pa da mi ništa ne bude. Čekajte, ovako i ovako, tako. Fuck, tu su samo ustrani zombi, valjda. Tu je smeća, hvala Bogu. Da izbacimo ona njihova sranja što sam uzeo. Evo vam creeper glave, nabite si. Guzić, iskreno.
nadam se da će biti uspješnijih raidova na mome kanalu. Vidjeli smo prvi raid, to je bio jako odličan raid. Jedva sam malo slagao da sam pokupio samo 3 stekavnih bočica, ali bilo je 27. I ovo bi bio kraj moje epizode. I ovo će biti moja prva epizoda koju ću sam urediti, znači programu Camtasia. Snimam sam video sa programom Bandicam, to me većina pitaju s čime snimam i kad ću početi uređivati. Znači počet ću uređivati danas ovaj video s programom Bandicam. Snimam sa Frapsom sam krenuo, ali nažalost snimao sam 5 epizoda i nije mi se čuo zvuk. Tako da i ova epizoda bi mogla biti PvP epizoda ili Robo jest nekog ruleta našlo. Sad ćemo vidjeti. Prostite što mi se čuje TV, ali šta ćete. I ovo bi stvarno mogla biti PvP epizoda. Nanuli mu njegovu. Sad ćemo vidjeti. Hoće li? Nažalost ja nemam full verziju Bandicama. Mogu snimati samo 10 minuta. Pa ću snimiti 2 epizode. Pa ću snimiti 2 epizode. Ako ne, hajde vrati se već više rule. Da ga probamo odavde nekako lukom, ali nam luk od sebe. Imam neki. I strijele. Sad ćemo, kad on dođe, probat ćemo nešto. Probat ćemo ga pogoditi. Sve pitaju zašto sam tako tužan na videima, zašto ne pričam, a eto zašto. Ja inače snimam nekad u pol 5, pol 4, 3 sata ujutro i onda sam stav za ništa, znači do 8 sati sam ne na praksi već kod kumu pomažem, pa jebi ga, ne mogu prije, a kad dođem ja sam malo izmoran, otuširam se, spavam do nekih 11, onda sam letna ptica. Evo ga rule. Di si rule, kraljino? Di si rule, to robo. Evo ga. I kao što vidite, ovo je PvP jedna epizoda bila. I snimit ću i drugu, ali ovo je, ja mislim, kraj. Puno će se uploadat na YouTube. I doviđenja ljudi, ovo je kraj moje, ne znam, nije sam koje epizode na Sarmacraftu. Video će biti uploadan za jedno 4 sata. A do tada pozdrav.